Katukad ti Basol. Tinapalabas, natuloy ti papanaw ni Kalalili ket nagturong ijay lugar da dagimay. Ket ijay, nagkalaysada kani Anggos, naragsak ti biyagda. Namatimat ni Astor iti inrason ni Dingas, may papan ken ni Kalalili. Akayat na ti agtakaw iti mansyon, isuan napan na pinatay, ket imbuleng na ti bangkay na iti adayo a lugar. Nagtuloy mo ti panangimaton ni Don Juan iti farm day di Francis. Nagaramid iti nasaya at kadagiti tao. Immado ti negosyo ni Don Juan iti nagtipunan, ket adu dagiti natultulungan na. Isu nga ididimteng ti eleksyon, saanen anangabak ni Astor, nudiket ti kalaban na iti politika tinangabak. Ni Doña Magda, ti gayem day di Francis, sinuportaran da ito ni Don Juan. Kabayatan ti kampanyada, inlemeng ni Don Juan ni Doña Magda, tapno awan ti dakes a mapasamak ken kuana. Naglabas pa'y dagiti tawtawen, dimteng manen ti eleksyon, timmaray manen ni Astor, ket saan latta anangabak, gaputawan sa bali a pinagtugaw dagiti tattao, no di ni Don Juan. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Imbagak ken kangen kagidiliber, tay para ka ni Don Agaton. Di ko napan. Sadot ka talaga! Ha? Kasta ti maiparbangkan ka. Gapo, tasadot ka. Hey, apay anak! Anya tinapasamak itoy. Day taawanan panunot a tao. Sadot! Buhi, anak ko! Di mo nga minan awagan iti boy. Gapo ta saanan nga ubing. Ala, pumanaw kayo iti sangok. Ala, umayakan buhi, intan! Mas daawak nga minkan ka, Astor. Apay nga ano samida. Nagbayag nga dada diti mansyon. Kat aging gaita. At dadalat ta diti mansyon. Sana mabali na papanawak ni Boy. Gapo tamay sa ababaw nek. Pagbalinak at tirador ko. Anak, kunak ngamin nga ag-eskwela ka. Tapno, sana ka nga ibabaon ni amo iti pagkwartaan na. Jak mayulo ti agadal, nanang. Kat, kasano nga ruden nga iti biyag mo? Ti kayat ko kumakat ag-eskwela ka. Nagpatingga ka lang iti high school. Jak kaya ti ag-eskwela. Ala nga rud, makaamo ka. Ngam, no agbaliw ti panunot mo, ibagam lang Ibagam kada kami kinitatang mo nga dinggas. Awan, ta ag-eskwela ka. Basta jak kaya ti ag-eskwela. Masadutak. Sana bali, tado ti kwartak. Ay na, saan nga umdyas ti kinado ti kwartam, anak ko? Napatpatag no makaadyal ka. Sige. Agadalak to no kayat ko. Nanang dagimay. No ita. Jak payla kayat. Nagpintas gayam na iti abalay. Nabayag nga awan nagna ito eh. Uwan ma'am, daldalusan mila Magustuak dito eh. Iso akid daw kadamanang ko. Adito niya kon ngagnaan. Kan mangbangon naklangan iti negosyo dito eh. Uwan ma'am. Sige. Tulungan nak amang isimpa kadagiti gargarat ko. Uwan ma'am. Anya itayan dinagan mo ma'am? Donna. Katsikan? Anya tinagan mo? Siyak ni Sonia ma'am. Sanya? Agyan ka dito eh. Okay? Itikas na. Ada ka tulunga. Sana bale,
Adamot sweldom iti binulan. Uwan, ma'am. Amo, no sa dino ti pangibaunan nyo kini Boy, saklangan amo. Ubing pa ni Boy, amay pasungal-ngal iti kinadakas. Anya? Kinadakas kunam? Wan, amo. Dakas tiyar aramidan tayo. Iswapwera ko man ni Boy. Saklangan. Rupat kwarta mo't na day jaya tao. Amo, Saan mo amalapdan iti kayat na? Pakitak lang iti adwa kwarta. Kat mainggan nyo adagos. ngam, amo. Tingkas, saan mo ngay sakit unay day jaya tao? Gaputa rupat kwarta. Amo, Hala, ingkaman mangalay ti arak, Tingkas. Tao minom ta. Danggayan na, nga uminom dito iti rasa. sige, amo. Ado ti ba nagapagsaritaan ta? At kayo man nandito dalan, Apong. Wala. Taur-urayin ka. Apay ka di, Apong Amancio. Kailiw ka nga raw na makita, apo. Apay, Basta kailiw ka, ah. Umay ka, apo. Dumagas ka iti balay ko. Tagmerinda ka pa'y. Ano tayo linutok ang merinda? saan na Apong? Umay ka din, apo. Intan. Sige man lang eh. Sige, apo. Magantan. Kamote, kenaling ta asaba, di merinda enta. Nasustansya na kita, apo. Agyaman na Apong. Dito'y labalay mo ang makaramanak iti kastoy a merienda. No kayat mo, kat dumagas kalat ta dito'y balay ko, apo. Tay lutuhan ka iti kamote, kensaba. Agyaman na ka. Mayat da ito'y tiyam Apong. Magustot. Wan, makapasaya at dayta iti bagay. Sige, apo, kaadwam ti mangan. Sige, Apong. Imbagam ka din ti kinapudnukan ni Boy. Saan pa'y kabsat agnaw? Nabayagan nga imbagakan ka ti kinapudno. Ngam inlimad mo lat tagayam. Wan, nga puta na saysaya at langan. Nagtalinaid a palimad ti kinatao ni Boy. Nagasat ni Boy anya. Tahin salakan idi ni Dinggas iti daydi apuor. Wan, kabsat. Lasao kanyak idi ni Dinggas ti may papan iti day tabanag. Iso nga imbagak matan kan ka. Iti kasta, maamwam nga apom gayam ni Boy. Wan, kabsat agnaw. Iso ni Franco nga apaw. Ala kabsat naman siya. Mabitla ang tainak mangisagaan na iti tsaata. Tanay, nalamökan. Saanan, kabsat? Agawid akon. Dimbagasak la dito'y balay mo. Kat nasaya at may tanadano ka. Ay, Tinggas. Manoon nga tawan te na palabras. Ngam aging gatad ta, awan pa'y anak ta. Anyang harod ngay. Apay nga ta. Nalabit anday tatin ay kariya gasat ta. Asan ta may paayan iti anak. Ay, Tinggas. Sana bale, tadamat ni Boy. Timbilang ta nga anak. Ay, sa bagay mat kay ti Ngam, apay nga kasjay. Bulakbul matan. Kasla santa nga insoro iti nasaya at nga sorsoro. Awan to ti pabasulan na.
Tasan tama ta nagliway akanayon anang bagbagakan kwa na. Binagbagaan ta sipud ubing. Ngam di na kaya tidungag. Kat numay sagmak. Awan to ti pabasulan na. No di ti bagi na matlaan. Adto iti inumam. Agyaman hak. Agyaman hak manan ha. Kasla na pambanog ka Nagapwam ka di. At dala na panak. Mabit lang. Atoy. Kwartamat dayta. Uwen. Gaputasan ka na imot. Kat pinainom nak. Dayta laang mat. Kan saan ko apabayadan ti danom. Kan libre mat. Tanagtaod iti ubog. Uray anyagahan tinagan mo? Joy. Joy. Syakmat ni Boy. Naragsak pa nakamamukan ka, boy. Kastakmat. Mabalin ka di nga umay kanto sa rongkaran? Sige, iti kastingal daw. Ngamin, awan sarak ko iti ospital. Ospital? May saak a nurse iti ospital. Ngam kabarbaro ak pailaan. Kastagayam. Sika, anya matitrabaho? Adu Iso nga do ti kwartak. Wanya. Awatam ka di da ito ya kwarta, wano saanan. Ibagam lang no di mo kayat. Tay badda-badda kon. Anya? Sige, awata kon. Si Kamat. Apay nga ibadda-baddak mo tinagrigrigatam a kwarta. Di mo gayam awatan, di badda-badda kon. Agyaman ha? Makatulong kanyak da itoy. Sige. Anya itahin dyan agan mo? Joy. Joy gayam. Sige. Agsubliak to manen, Joy. Sige, boy. Inakon. Sige. Aganad ka itidalan mo. Awan gayam. Sa dino tayan ti balayo. Ura ibagak. Saan mo matlangam mo? Tako na makabarbaro ka dito eh. Awan gayam anya. O sige, ingka nga rodan. Angam bayam. Ipasyar kan to ije mansyon mi. Mansyon nyo? Saan ko ang mansyon? Pag naanadaklain. Sige, inakon. Sige, aganad ka. Ne, sa di naman ang tinagapo amboy. Ije adayo. Nagi-deliver ak iti marijuana. Anya ka matan anak ko. Kastate kayat mong aramidan. No ag-eskwela ka kumadesan ko mga kastate trabahom. May mayat da ito, nanang dagimay. Ado a kwarta ti maigamak. Anya ka matan. Kunapay ni tatang mo nga dinggas nga saan ka nga agar aramid iti madi. Nga madi mater aramidem. Didak ka din sermonan, nanang. Ang anak ko. Mabisina kon. Ala, umakay diya kusina. Taigauan ka. Naitatisidaan. Natangkan ikan. Apay akas tatisida. Jak kayat data. Anya? Kayat ko ti karne. Ay, mayat dayta. Iban lang ko dayta amakan, no di mo sukatan. Weh, madi-madi kas taboy. Di ka kumamatagbalen nga barawang bado Madi data. Pasangwandak nga rod iti sida ak akarne. Saan anatang? Saan nga magbalen? Nanyatin sa ganak nga makan, datati kanan tayo. Saan kan nga sa politi sa buwale? Tamadi diyata. Total, saan mat nga diya kas tepakpakan ko kan ka? Nasustansya mat. Ngam nanang. Sige, mangan kakitin. Agruwam ka nga. Diya kaya ti ugalem. Di makal ka nga kasta nga. Dinto ta sana kasta ti insursurumekan ka. Sige man langan. Kasta Sige, mangan kan. Boy,
Kaya't mo ka di asusuruan ti pumaltog. Kayat ko Sige, isuro ka na imbag no kasano ti agig gamit ti paltog. Wan amo. Ala, mapantay Jerwar, tay isuro ka. Wan, amo. Imbaga kanitinggas nga isuro na ka no kasano ti agpaltog. Di nagayam na sango. Sige, amo. Intang aroda ni Jerwar. Tag sursuro ak ngagigam iti paltog. Kayat kumat ti maddaan iti paltog. Aday ta, amo. Naisimpa akong dagiti lata. Umadayo ka ditan. Wan, amo. Sige. Buya ti panang paltog ko ka nang itilata. Oh. Ayos. Natamaan ti maisa alata, amo. O sige. Agbuya ka. Natamaan amin alata, amo. Naglaing ka. O sige. Ato iti paltog. Wan, amo. Punteryam tilata. Sirigan man na imbag. Tap na matamaam. Wan, amo. Relax lang ha. Wan, amo. O sige. Di mo napuntaan tilata. O sige, maminsan pa'y. Wan, amo. Ha? Natamaak tilata, amo. Natamaam. O sige, ituloy mo. Dinggas, ensoromat ni amo ni Buya nga pumaltog. Anya, Madanaganak, Dinggas. Ang mga no, ad-adan nga agbalin nga loko ni Buy, no amunan ti pumaltog. jak kayat nga isuro iti kasta. Ngam insuro ni amo. Wan nga rod, Bagbagam lata ni boy, dagimay. Asaan anasaya ti agigam iti paltog. Tamangan no day tametan ti palastog na. Kat pakay sagmakan na pay. Wan Dinggas, bagbaga akto manan ni Buy. Anya ti pagpanagan ni Franco, wenno boy. Maamuan na nga ta at ipudno nga amana ket ni Astor. Kagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.